Arimberi anteresha mara nende babwithiritu moritani yoka materia ritutega kana kuthuka taratara yu niyonetie arimi banjira mwanya ciwikeria ritikathuke na nende bakuromba thirikari akaunti ya Tharaka Nithi babwithirie barabara na maturene kenda bethire nende bakika materia ririo ritikuthuka na njira mbea baiki wa ndene Martin Mwambi aina ntetoi Urimi na nkinyori biashara bweria bo kiraithagirwa guntu na guntu ndeni ya nthiguru ya Kenya kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya kirigicigo mbunge kia Mara kamati kana na gichunko Potas beria kirigicigo mbunge kia Mara baratinda kithomoni kia buraba kamatageria na kurimenyera mbari cia marima kiri wandia Muthambi omde generally toina kiromo kia Potas buria tumba kwitha tugikamataga area na njira iria mbega buria tuburi kwitha tukijukagia area kia arimi area quality na area rimba kwitha kienda thokoni na kogu tuguthoma mauntu maingi maria tumba kwitha tukithomithagio na arimi betu mauntu mamenyeri weria ona ningi ona mauntu ma koneni na uredi wa ng'ombe na nikenda ona arimi bamba go improve kindi farming thomoni gĩkĩũthimi na nkinya ũmenyeri bweria kũmenya rĩrĩ na rĩtarĩ rĩthĩ rĩraru na rĩtarĩ rĩraru rĩega na nkinya rĩthũku kĩrathũkia kagita kara kanene. Okay, kĩo kamati weria kwĩna gĩthomo tũthijaga ũkathomithua bũrĩa magũtũmĩra kĩndũ gĩtagwo lactometer. Lactometer nĩ ya kũdimeria density ũkamenya density ĩrĩa ũbatie kũjũkithia mũrĩmi area nikenda density nĩ ya kũmenyeria rĩtina rũnje kogu kwĩna kĩdimi kĩrĩa ũbatie kwĩthwo kĩdimaga area rĩaku kameria rĩtina rũnje kĩ mũrĩmi na then kwĩna kĩdimi kĩngĩ gĩtagwo kĩa Eco Test. Eco Test nayo nĩ ya kũmenyeria rĩa mũrĩmi ti thũku kwĩna proper storage ya area na nikenda ũgĩkamata area rĩgatuĩke area rĩa mũrĩmi ũnjokia area rĩ thũku rĩomba ũthiĩ gũtukania mĩtũngi-inĩ ithukia area rĩa kuringana na kamati baba beria bariuga kinyamara kana mathina manene maraba kurukagira kaingi ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kinyamara kia barabara kuthuka araba ingi batigaga batura magana marita cieria na nkinya bikibiki cia gutigwo ithukangite kwinyangika kwa maguta mao matagutarika na buria ndinkenda kuga tio turia kamati beria ta Potas no turombe muno kethwa no turaithirwe mauntu ma barabara nikenda bikibiki jietu itige guturijagira kira twathuguma nuntu ona ukaduguma mbeca ukinatuika mwisho wa mweri uri nenkera bikibiki service ya nusu ya mbia iria waduguma guti faida wirago winayo maguta namo uritumira maingi muno nuntu bwa gutuika barabara ni nduku. Geoffrey Kimtai uranwe abisha wa Kenya Daily Board urokubariungirite arĩrĩ umwe warimu baraba kubathomithagia. Kwa mafundisho tulikuwa tunawahimiza sana waweze kuweka usafi ya hali ya juu kwa sababu tunatambua kwamba transporters ndio wana nafasi muhimu sana ya kuchangia katika ile tunaita safety of milk. Wao ndio link kati ya producer mkulima na kwa cooperative. Wao ndio wanabeba maziwa kutoka kwa mkulima mpaka kwa cooperative. So tunawahimiza waweke usafi kuanzia pale kwa wanapopewa maziwa. Tunasema kwamba watumie chombo ambayo inafaa ambayo tunaita kwa kimombo food grade containers ama ile chombo ya kutumia ya aluminium ama stainless steel. Kiripotera Wero TV kuma gĩcigo mbunge kia Mara mbĩtagwa Martin Mwambi.